central body হয়จอพี Voice of the People Party พี่ทุเรศห้องในพิวันมาตานบัน Amsto พิวันห้องในน้ำตาบันวันไอเมซิมนะพิวันบัน Iwan na niya bangin namin sim marwa kani kani kawin ki subject ba President Rama Jongiru i ba Arden Miller masayo mo hanga last session assembly session ilara ay kani kaman di ilap ba ay kani kaman kila po ka assembly session kila kubur bakin sa pej ban kmi ya kani ndai ka along ka basmusi ba kamle na kalyang kajong sarkar baga poy hadu kani ka stage pementa bagi haban yami madan biang gini ki non teaching staff jongka SSA kaya ka jinglap jong pi ba pi kran mana begitu kini ngalam ki batai kumno ya pi kaya ka jingke ki batai ya pi kijing kalong ba kipeni ba kijing kiudor ha percaya menta bat katulok ba kiyo basically kami hap show nomor ki ong balandu la prasnem menta ikram kiyo katulok ki mention du ba kiwi ki department ko bisong lang bat ki joy ko ba commission lang ga jo ko por ila kiyo katulok la ar laisen rei ga jing susi ki jong ki kalong ba yaki padam don ba pet don musunyo ki katung kijing batay jong ki kapisa kawan na central mau kata ka ratio kandai po na central what 4% na state government ka contribution na state government imat baka kamdon do mentaro kaya kapan pa gijing but mon sin gini ka fund ka bawan na central government di kibatay ba hado sispa san klor arspa san klor kali phaino sa ka central government nomor kimla ban implement kalian juga sen mata di kaya ba pin ya kran lang na sarkar na kaya ba pin ba pi wan hang ni mata jadi nakaliang jong i nginra ay kani ko kubor sa president ni Unjo ladala ba inra yang ya kani ha kani ka session ka banwan mata ban penken mau yang ya sarkar ba ki ay bakila kubur ha ka last session baladem baligi kampat action ne simkya ya kani ka kam ro mata Iwan ka youth juga PBP ya iwan lang naka youth wing juga BBP juga por naka central body ru badi ka main state executive committee pinsong lang ne sipang ne pin suwan kuma sipang ba mesin kini pinsong lang ini sipang bagi yang ni bagi bagi member su ni don amar ni su ba kini kinsong hang ne klembu por lembu rai ayu kan jia rai la kinsong hang ne klembu por hang ne entah perslap kaya ke jing i jung pi kum kinang alam kan na mstu kinong ikai kila ini ki no tre ki o kinsong hang ne Hon. klembu por ila ka sarkar ka snap kisngap kaya ke jing i jung pi ka kani borokhet kusong kabor ka jong sarkar te nga try ka sarkar kamni ka bakulun ngech khemba ang saskap hi ka jing dawa jong ki na ka jing dawa jong ki kalong genuine kumangi keren mene i lap ba kimdon ka PF habang itray hino ki private organization ru ka PF ka don ka ESIC kalong ka form kom ka insurance ka baka ay nakalyang jong ka employers kini kinong ikay giba kini non teaching staff boron ni tikidon ka salary slab gijong ki giba hapo 1,000,000 kiyo tang ya kata ka PF kini giba latam ni ka 1,000,000 ka tulog kimyo PF mot kamdon contribution so ka contribution kawan nakalyang ka sarkar ni ka employer but ki employees kani ka benefit mo ka baybam temen kalau kihot ka EPF mah lani ka provident fund bagi ya sudu bro kamdon gum kata kini ki balahe ya ka 1,000,000 seneng ka tulog hendai ka don ka lat ka lenti bangila ban penmang ya kata ka PF ya kini ki bakam he ki batam ya kata ka 1,000,000 ru nah tersekawai ka benta belum ka PF ka ESIC bagi ong ka employee scheme mo jong ka medical insurance tekani ru kimdon mata ada pi register apa ke ESIC kum gibuan kilong kami yang ni lada ki armen kiyo ban sim cuti adu enre benai mata maki kiyo cuti tak ar benai henre benai mut ka siu ka ESIC kum kata ka benefit ru kimdon te kakum bijing keren bangila sumutu bangilap kijing dawa jong ki kalong balana ka state government ka ai kata ka pisa roughly kumba 20 arko crore ha ka system te ya kata ka demand gejong ki ka bakoy kata ka demand ka 4% bagi demand ya kani ka price nem kan cover ya kata kalong gawai ka basmo linggo ba ka sarkar beli kam ay ya kata ka demand ndai ka sarkar ka don pisa ban penlut ya ki chairman kidon pisa ban thiet ki kali beremdor makin ya suhu kidon pisa ban thum ko chairman
Nyimpersa kung mayong presiden lagi, yung nyimpersa, ya kita ki chairman kung ki MLA bantung. Ki MLA bagintung kung banlong ki chairman, yung doon problemnya kata. Kabiang kata, ako lakajong kabenta kita. Ray hangdi pada ngilap pagi doon hadu arspatam ki chairman. Ki badai ki party workers ne ban penhun yano yarano. Gitung chairman nya ki. Te ka benefit banget try kung isu roughly bala ami hagila patay kubor ki banay belada lu ni try ya calculate kapoy bumba silak prapo hado arlak ni penulut how way chairman ko chairman lalong la kajong ka kategori ru ladang i sim ka cumulative ru lada silak sanpau ru haga sibana ni penulut yu way arspangut te saken mapi kejengken ngan kami kanu ta te lada ya kita gila pun penulut di kini lagi di giwai lagi kesiang buat lum kiba ai ke education ba ke banyarap ke education right to education wing kebun ka kam ka kihapan le survey kihapan ai training balik gimana aban penulut ha kani tedai hokken ba ka jela jungi kasangam hapo PCI index hakaliang jong education kemudian kamdan kata ka seriousness jong ka sarkar bahkan pet kasyukran tang LR kasyukran tang media they not in spirit and letter